Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. O MLA jong Maulai constituency uba proses di Longkmie haga arpu arterik ubnai nailor arhajar arpuai ula Kular ban ajing Ïarap mar shipo hajar tengka syaki khat arteli ki kenhon ki Seng Longkmie yaga balatip kumka village organization kaba kudup yaki khat waiteli ki kenhon daga ba mangkerpang naka MLA scheme kini ki kenhon Seng Longkmie kidei yaki balatip kerteng kumka umjer ksear ka jingkermen ka senrop lang bat kanang kentiu. Uba proses ulah klay ya kini kejing Kular ha kejing nyalang kapala long han Nongkohlew ha kapala sakhi lang dau rang ba snong uba Alfonsius Karwanyang lembat kidkhot jong ki Seng Longkmie. UMLA ulah kenturu yakini ki Longkmie bakin long ki bayaine kenang bakin dup yo ban Ïarap lem iwei ya iwei pat kum ha ka pang kesitam bat ki wei de kejing don kam. Hai ba pilih Longkmie MLA mulai konstitusi ka subjek holy house. Halor kate ka subjek black daw haneng mangi ka group nok tinang ni ka pade rahmat ka buram bas bun jumbi bakin suha kan ai Ïarap lem na kan yang jumbi kaga kita na ka banta bersama holy house jami ka group de shibon ba buram yati presiden bilona jerwas katri ibalista Ikerpa dia pi bakin suha kan ai Ïarap dalam ya ka group jami ba ni nesek kam kenjang de shibon ba buram yati Presiden Jepres Bekar Keteri Kutedal Dongan. Kacing kerpa di pi ban pan Ïarap lem ini ban iPhone. Sahabat dan buram. Katkum ketei kepang haneng ngi kesenrob lang SFG Nongkohlew ki kerpa rakmat ke buram bakrau bakin subha ban Ïarap lem ini ke grup ban Ïarap Pisa. Kenang bangin dup penhe ya kapon jongi. Kenang bangin nangla ban pendam kam haka no kapor bangi don kam ke grup bandubla ban kentiu ya kayo kakot bat karoi kapar hapo kasimang jongi blai sibur di baburo mepi kasenrop lang SFG Nongkohlew presiden Aisida Karwanyang sekretari Merisha Karwanyang Banpan sembai seing. Hina kaliang juga grup ini Longkmie ni larai lang ba. Banpan napi ya sembai seing kembang ni lakdo hanen. Blai shibun baburam napi presiden Matilda Nongse sekretari Merisha Karwanyang. Ba badan buram ni kum ke grup Rise and Shine SHG nimut banpan ni Ïarap napi mansobha Ïarap lemengi daka Xerox machine nama bahas nang gini dan kila dada Deploy Ïarap kanlong kajing mentoy yang ini bagi kasnong di barok kawai tanggani untuk memenuhi sengkya blai shibun baburam itu presiden di Yuna Mary Carpet sekretari Merisha. Blai shibun nak benta kajing shibun jopi pada kermen ba kani kajing Ïarap jongi kan nemlong ke baleno andai ling ba ini kajing Ïarap lo ba ma ai ba kanlong kum kajing kerku nak benta jongi ha ka bangila bentuk trai kam hala ijong grup ijong nang balai bangin la imangi bangin nang yakiu seprang inang bet inang biang hala ka jong ka grup haba ki grup ki bet ki biang kamu ki yeng ki sam jong iru ki bet ki biang tangiru nakaleng jong ni ai ka kipok ki biang ki phi barwa ki SSG ba pin la ban pentrai kam ba ya ka ne ka Pisa ka ba ma i insai ba kam juro nang yakiu seprang ha ki kam ki jam jong phi barwa Lakajong ka jing kerpat laya kok ang ni idon kiba lakerpat nga ba iPhone idon pade kiba jukopor kiba kwa ban kit ke Xerox machine idon pade kiba kwa ban iWaitiar ba idon pade ba ki kwa long lak bakit semarna bat kui lakajong kijing don kam ba kinale tidak tok sanga Bat ngau hakan ni por menta nakaliang kajonga so komen ba hado kata benda kaliang jo pigi Longkmie ni form menta ni ka self help group kani ka self group ka long ber kam hado kata kajingger pat nakaliang jonga ya baro ki betul la kajong jonga group la kadai ya minot la kadai ya sedop lang la kadai kanu nakaliang jonga ngakwa ba pin yai ni Sobha banyai ni, kani ka grup ko form nang lejopi, kanya Ïarap ha na mata ka jingbit jingbiang jongpi, lakade jong sebab lang,
kita nak harwengut, ane kat sangut kasong kat kumajib ni ada grup. Nak lihat je kita bandel baru kat sangut. Kau haba nep kat sangut kemudian nak lihat je pio ia kaban, Ïarap iwe. Habron ke grup kolong, pio ia kaban Ïarap, pio kan Kersian, pio benikit ia baklang, nak ada ke pangstem, nak ada ke sosi, nak ada ke baiskul, nak ada ke jumlah jengat, pio benikit ia baklang para maki. Hang ni lah yo supposedly mat ke BO. Sarli application nge 4 poin. Tengah kuat kita 4 poin. Kawai ke Seng jong ki Longkmie, kawai Seng jong teman. Kabar pada sakawai pada ke grup sama jeng tip. Itu ki bang ai mentai application ke sobha ban ai hapo ke BO. President secretary dan vice president kan ai. Nak liang jong pada ai sanga ke RD application. Kaban nak liang jong ang swambiang hapo snong. Abaning kong ni siap nak dia juga ngin bu sya ngin mang sya nak ministry juga mar sipo hajar tingka sipo hajar tingka ngin bu sya ke grup baru ke grup kita menai ke buka titiar to kasong ke start jo pi mas ai mata sipo hajar kasong ni start jo pi dan mo tu ban kita ni buka ban tit sembai ngin ai sipo hajar sya man dia mata nginum kumju baru dan nak dia juga ngan asibu itu ban tun dia kan long. Jadi nak lihat pi nak lihat pi surat kaji terjemut pasno patau. Kemudian kamu tahu bau dia kemudian. Lepas am dah. Ni lek kamu jo, bamantai bau yang abang mantahi. Harus lagi grup. Kabal bigo ngan seperti sibet. Harus sebuah grup pasno. Kes asyik post pojar nak harus lagi grup. Tega jingkar pat jonga nak lihat joki. Sobha ban yakit siapa. Lai jong grup. Lai jong grup kenang ba ngakwa makan ne makan sa mata kamu jam joki. Kamu mene la syai kinon di grup hapo snong kiba trai kamha. Kiba trai kamha hapo snong di grup. Dan nak lihat juga ngin sebut hamha ke skim nang ta. Kidan mata kidan bisu tu. Kalau kidan ki jinon kam kibla khamrem. Simno ka zirok. Mundon jing ban ai ke zirok machine. Kaban ni kau siap aku abang juga ngan pek kumno ki kami terekam. Kumno kam ki terekam terjam. Tadi ki kuat mata ki belamut ban kit ke zirok machine. Ki kuat ban bu ke zirok machine hapo snong. Kata benon kam hadu kata. Ban bu mata ke zirok machine hapo snong. Hang te hapo lat hang tai hapo Nongkohlew dan kam ha. Borok buan mau senam berjak menempro ini ban bu ke zirok machine hang tai. Itu pada kan syong mata hak ji trace tom jong pi. La syai nak liang jong bio, ji temu bio kalau man la kedup lang ya borok ke Seng bapa, mau. Ka ji temu jong bio ka beliau connection ba kedup lang ya borok mata ke sebuah grup. Hang ni mata nak liang bio kan selu komen. Nong pejba MLA ka grup apo snong ka gani di putri kam hadu kata-katan. Mensua gelapan zirok mesin napi. Ada kepor nolai pi ban ai no ka zirok machine ma blai ki trai bha katang as ajeng but matatang ya ka zirok machine ngidon kam ya ka banda ka le jing ni pet nam ta ka jing ha jimet dan nak le jo pi ya ki khia lai jong grup kan don ka sapoi kepor ba ka snong Nongkohlew ka snong ka babiang ka babit ka boroi bopar na borok ki diang ya hapo snong hi ko bolong mata ke bon lang hidong snong ki don ki ni kai ki don ba kambon ba bariang ngidon kam hi bang dikit khia ngidon kam man kit khia la ka jong kam la ka jong jam ni ko jenjar ka pothai ka jenjar bon teng ki briu teng ki ot ki nam ki bo ot ki banam o ka pothai ka jenjar kam ta ha pothai ka jenjar sudah deng hap songo yo blai war deng jong uni corona virus ka we ngidon Longkmie ka balong mata yo ka bam step yo ka bam mesni yo bam jenmit benan ka khu yo ban lek ka kam ka jam Pada kerja kepor, kerja kerpat, nak kena juga lang ini lang berok. Sengob ha ban sumar. Pasyu haka bedai mata sakoi bedai kadawai. Kabaran kam mata nak kena juga ngasuk nak kentu nak kalian juga. Ya gitu mata kidon kibla ai ya katika covid. Dam ai tika. Dengan utang kan ni kawai nak kalian ngajongi pe buon balang ada ai tika. Ketika mata kasong hapo kabon jongki. Kidan ko aban ai. Dang perkhat dang ya perkhat mokhi. Pe ndeng ong tang kan ni kawai perkhat mata ka jingkot jingkhia. Hang ni mata ru kisong thu mata. Ani ketika covid kita berthamai.
Kalau kemai tak ada borok-borok kalong borok-borok ni pekat. Yok kalong Nongkohlew, yok kalong Nongkohlew. Ndai ong nak yang jongi ada dang kidon yo pak ai kidon pak ai. Iba nak le pi bidon kam ya kaban duai bha show blay. Ong blay nga kwa ban ai ya ketika Covid. Aga je ai gi stur denga. Baru ai stur denga kena mudio ban ai. Ngindon kam ban tieng, ngindon kam ban sier. Maka ai bang le ka sokar ka le bha. Ada ka jingkot jikya ka jongi.